Reno cia andu atene tumete handui okumera na kanua tondu tutigituka tene ningi turagithukuma Ngereno na kaburi Ngereno na kaburi no twike oguo ona gutuika mu Afrika utangimune kanyamu atarago kamuhuko ni mari hingicikaga ni ndonete mundu murwaru hindi atwarirwo mahua akoiga atiriri makirehe mahua tukuriha mahua nathi no na ni privaga atiriri ona ni hakonyo na kaba uhe bia ndebange ni na ni ndie mbeca cia kuheo acha ni ndithukumiire ungiheo mbeca watuo ngombo taru ndauga atiri handu hakurehere kiheo ri na ringi nduma na bata na kio ri taru ngikurehera mahua ri kana ngurehere mbaca na ngiri 10 niki kiega ni mahua kana ni mbaca niona hurira thimu twarie tia utidoke heindo tondu ukuhe maita maigana warega ndikwenda ndikwenda na tigwitia no ni ndikamwishabuno by the way ni ndikamwishabuno tondu gutiri kundu kungi ungishabunira tiga guku thi neguo riu ngwenda gucoka kuri radio-ini na thengio ni guka ona rucio ni nguria Njoroge uri ikaire umuthi ni ngukwira na thimu na riria ukunjira ni ukwenda thi radio-ini tukirikia ri ukanjiraga na njira njega riu wanjira turenda kunguma ati riu ni ngwenda ucoke radio-ini unita kunyingata sorry ngwicira ni mugambo wakwa jaragi no dikode na uru ni ona ni na uru ndi mundu mutuge wega na ngakena na ngagiukira tene ni hotete gukira tene riu atikora we kuria bunge speaker ngiuga atia tiagora gucokera kaundu kau gatirauma wega ndaranyona wega na ningi ndikiri mukuhi angigwita atia reke ndi mukuhi reke nyambe nyumagare tuge atiriri speaker ni auga oda mheshimiwa Kamau kutoka Gogoyo ongea mheshimiwa Kamau wa Gogoyo ameongea amemaliza riu ni twakinya hariwe na wewe mheshimiwa bana roka hega bana endarega ni reke nyumagare ni thengio muno na ndeto rucio no ngoka guku amuti kundu kuru guku andu ni matugagwo wega ona ni nguria munene wakwa kana mundu no waheo transfer neguo thengio mheshimiwa we Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today